Eyo lelu tutuyikila ni songa mamukwabo bilondeshela jilomba jenu bwani bishimiba bishibejem Saint Louis bwa malonso ni bunvao nanku njimutata hani bikola kubanda kuheka bwani peta ko muntu ujibwa kutuleja malo aja hitakana mu miba matukwa bwani juenza mujumwani kene wenza mujumu bejem bishi mwani mbolo bukola bantu ba mubujima imbachoka bwa mushindu bantu bafila ma CV nibituka tumona lelo mbolo bukola twasagije kujibonso baba tulonda mubulo babujima ni batu batoyela menji myaba yonsi nuji bwani tukala twenza ndonga moyo kaji ndonga moyo tutumweza kumakumbwa Jim Kalanda mu Canada tumwela twasagijila bwa kututwampanda ujanula lubika mana chola wani bishidelu anga tokoka inyitenga kwenza kundongamo njimwenza tujombetu mutuipa chiletu kuzanjikanyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba tumanyangana baluba bonsu bakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu tatu weto mukalenga journaliste jina je bangani eyo mema jani Alain Daniel Supu ujingani mema nji president wa base wa miba mbwena kwamba chini mwenye base ba travailleur actif ni passif actif baji kumujimu passif bakaji bi hata kumujimu ni ba retraité alors même kujuimanyina ba travailleur bonsoabu bwa kumona bwa kwenza ma réclamation aju mona mungachi mwa jenzika eyo katu tushinga kanato twambila kubwa bwa miba mumatu kwa miba ujuenza mujumu ani eshi muimagisha bwa bitu bumvo bya BGM bibi takana bishikumiba njumu manya ni miba ujumunga chumwa jenza mujumu bwa chini parce que travailleur yonsu jiya kumujumu iji yenza mujumu muntu yonsu jumu posta wenda wa mujumu munga chumwa jenza ja mujumu kaji mujitu kujaja lubingu atwaye chimalu onsu avu makuika ku chisange mujalubingu mujimwa ni mujibi jimwin ba travailleur babunga mibikol travailleur waleji ni to na shaba kengesha mwana omwina kasai bwalu uju atake BGM ken atake anu mibato uju atake mwana omwina kasai parce que mwana omwina kasai mukenga bikol mukenga depuis 2006 to ni mpinje mwana omwina kasai uchijanu wenze bishi ukenga kaji alu BGM mwana omwina kasai wasangi nguvu unyingalala kaba wamba ni bunyi bwa CV ijibantu ba déposer kaji ikala ba déposer CV banyingalala mwene miba uvu ulenga $70 après chaque 3 mois BGM ubanga umufuta $400 ujubu wa kunyingalala bishi kumwaji yonsu jumwana bana ba mwene miba bena mujumu ba miba bimanyina kulu bamba ni to fumwaji tunga atumvo ko kulusi katwena bwa kulonda chijumu mai kulekele chijumu kumwinu nashi BGM walu tuwa mwenye bienzeji bavuni balenga ma 70 babangi kulenga ma $400 bavu balenga ma $90 ma 450 bavu balenga ma $120 ma $600 $650 alors BGM wabangi kufuta bantu wendo futa bantu progressivement avu futa bantu progressivement problème vuchinga wani ba signer no protocole d'accord bobo ba signer protocole d'accord BGM suambi jibantu kuyikila ni bangi satumunemu kuyikila bese ni TMB ni Western kuyikila kabiji ni bank wetu ja jinsambu ja prison we unani Rabank bwani bantu bakaja affilié ku bangi sato bwani ngondu julo kumpala
bantu babanga kanga chila makuta kwenye kubanga papa chintu achi sin development munde na kabichi kacha mwena mujimu wa miba katumwani kulenga makuta $400 to kajibena mujimu mbaji mwana muntu vulenga $100 $70 babala mabeja na piaka mabeja na iba muheshi kaji byo biabi bivu bitujijisha mwaji bikola ajibamba ni chibamba lwechi cha DGM chi manyika muji BGM chi manyika mujimu wa chi mumiba alors mwene miba wa monyito abaka batuyinga janu mungita ni mu matomba tuvu bakaba tuyinga janu kulufu bakebani tetu bina tuenza bishi tufanu jifu jishinga je nwenu jishinga je tunjani société wa Saint-Louis BGM atunguluka mujimu wenda mumiba président wa jitunga affaire légalisée koko bintwabi bilo légal signature entre miba ni BGM ba signer signature bwani mwana wa mwene miba mwana wa mwene kasai ujibu wa ku retrouver koko jisanga jende jivuyi mujimisha ujimu manya ni mumatu kuji kumini sambu ujibe BGM mwenza mujimu mwenza kuka production kaband ni ka production kimpa bikona kwenza ka production ka 14,000 kara ni 13% wa jama jajito kama mujijiba bikila njem ba évaluateur batu makukinchasa bwa baloba mona jamaji ajiba évaluer jamaji mbajigete ni jamaji njanga tamushinga wa 2 millions wa dollars en plus ujimu déjà ni ka mujimu wako kamunda mwa 16 jours nga présenter ko ku billet ni billet biko bunchinga bantu babanga kufichibu ni ujumu na kuda ipena kujiba filanzolo benza toni accord ni bena mujimu bakanga tako kunzolo konto ku ibiji ajiba bafuta benza bishi bayelo bafuta makuta bintu abiabi kubijibi yisha kasai kumpana baba futa chibambalo chiko bucha nzolo achi bena mujimu baye banga tanzolo bafila bu makuta ni development wa kasai wenza bishi uya kumpana mujimu wenza kabimba matukwa mwena mujimu yonsu ujika bakenda ka mujimu awatu monyi atuvu munjila tuvu twenda chivu lubila twenda twela katwena benza marsha to tujibaya kubisange bwa kafila lubila lwa mwena mujimu bwa kulomba mfumu ajitunga ni tatu bwa intérêt suprême wa peuple intérêt suprême wa peuple weba uvumufu kajibwa intérêt suprême jinga koku ni BGM menza bishi a continuer mujimu wenda mu miniere wa bakwanga chamo chuambi chifu chinyanga mu biban chamo kai ki nani chamo chinyanga kato kujichintu chijiba bikila ni Fero audio ambulu ishabwa ni bayete chitutu bikila ni densité wa séparation wa jamani soka yetu ya chana ni alors Fero au kuvu mujika anuye chochi chibambalu chetu cha BGM machachi kupase commande bwa ni Fero alors ni bajimu mu production a tunguluka BGM mufuma goyo yibakala manyi mabuji BGM mufuma Saint-Louis kaji ojo manya ni tetu jibena mukasai munemu mukasai tetu to monyanu Saint-Louis wenze bishi ufika ba mu présenter meme unjibwa kwambila ni jitu avant jifika ja Saint-Louis tetu baye kama nangana ni gouverneur wa province kutuambila ni mwaji wa mwana mwina kasai wenze bishi wa shiki parce que mba jibanga ambila ni kuchichi bamba lukampanda chichilo munemu boa ku relever société wa minière wa bakwang alors provenance wa yeye BGM te tukato ena boa kutamba kubwela momuto te tutushajila mu niveau wa province uyenda ku Kinshasa ukayeta mujichochi yeye société mufika munemu muji province mufila société mumiba si mumanya mushindu ji société mwenza bishi mulo
Alors c'est un peu ça. Toi ce qui dit là, bon alors ujuma ya mushindu jibantu mu mujima ye moba déposer CV mitoku 81 000 personnes. Or que bo ba fuba ke ba 30 quelques 2000 wa bantu ba fuba ke bana ba mwena kasai ba limuluta tulwa bunyi. Ye ya mfumo wa jitunga mwena mu kasai. Na ngoke wa kwenze chintu chijibo kuke ngesha na chibena kasai to. Wamba jija ndege jijo ambila mfumo wa jitunga ujumulomba chinyi Ndomba mfumo wa jitunga nungu. Kuvu chikondo chivu nzambi muso kushebeya bana ba Israeli bonsu muchipeni. Nzambi wambani bwa bana ba Israeli laba njimba butula bonsu. Mosa kutobin kulomba kwambila nzambi ni ka awa shebeya bana ba Israeli la waseka bumweo. Kuchocha chinjindomba mfumo wa jitunga. Njindomba mfumo wa jitunga ni ikala chibambalu cha bejeme ni chabwa kumbuka mukasai. Bwa tujiba mwana bijichilo na mukasai. 31 000 engagés mbwa albunen. Ni mfumo wa jitunga tulombel atumvila koko aleke la société wa bejeme a collaboré kuni miba bwa miba aya kumpala ni malonso avuncha avumu miba amuchima malonso avumu miba mabwela kanau enza kubishi imana kubwaluka tutusengelela mfumo wa jitunga ye ya tatu etu ni ye ya mwane tutu etu ni numero 1 utujitetu bonso batangijila ni atumvila koko aleke la amba kuji société wa BGMU enza mujumu miba ni bana ba mwena miba ni bana ba mwena kasai bamona ko abu mushindu wa kuseka muvubu baseka akala tatu mujo wa kule BGM na ngumba ko semisho gwanyi we mumanya ujumu mona chinji ngwambila BGM ki mumpeshe nansha infranton Mvungu ambila ni nji président wa ba actif ni ba passif. Ni njingu revele chintu chukwa. Na shaji umona bionsu mumatu kwa malu onsu anji mwenza. Nga kulukubisanji tuenji mutoyi bwa DG gestion mubi wa miba gestion mubi wa PCA wa DG bionso abituvu babi akula kuchisanji si wa kumvo ni bangi hata kumujimu bangi hata kumujimu kaji entere kai unji nenda mu jakuila jamwana mwena kasai bo bangi hata kumujimu monyi chituta mumema mashabu wetu mema ni to mwana mwena kasai kenjibishi kafuto parce que bantu bonsoir batwanu ni leader munji leader chena bwa kwamba no muvuba mujibangumbusha kumujimu illégalement alors chena continuer ni kuikala mfumo wa bantu to me manje president wa bantu ajibwalu bujikabu yibukumbana njingela nani president wa jitunga to sekijelo wabuni parce que bitu jitwenze njibwa kukwambila mukalenga journalist kalomulu banza mufoka back ba mututa ku machine bwa chini bwa di réclamer jamwe na wa mwina mujumu ba mujata ku machine to abanji nenda kwa Afrique du Sud 20 wa lukufu kajilelo anjanyu muimana mbwani jija mwana wa mwina kasai jumvik jija mwana wa mwina miba jumvik bajitoko aji mushinga mwana wa mwina miba asek mema chinji na ntamba ku sanga nchin mwana wa mwina miba musek lelo bo babanga kufuta bantu na shamunji chi kwe mu effective bante kambilo ni chikala jisanga jani parce que bajibamba muchiluba ni mwa mukulukantu mwa kunyikantu kuchijichenze ni ngakula lelo ebwani mwa kunyi mwa mukantu mwa mukulukantu njibo kwa mpitanu nungu ujuma boba bafuta misangu ibiji isatu bajamba mwana ka president chibo kukusekesha matu mashalaji bafuta baba futa ngenda mpwe kanjilo abako njibo ba president iman mwana muntu ka wewe effort yonsuiju mutu enzela angatako ku 10,000 francs singuchi chenza jisanga jani jama jishitwa mu miba yemo jama sijiji mu miba kele mumva ba evaluer
Simba évalué bamba déjà ni 14 000 munda mo 16 jours benza 14 000 kara. Jama jiju mo mukabiji itabuni. Parce que mujibu mbuka mu jama ja muchanga wetu wa mukunze baya ku muchanga jiba bikila ni roche mer wetu wa Kimberlita. Jama jiju munji itabuni. Jama jiju mo munji itabuni. Toi sagidela kuji président ngani Alain Daniel Sopo. Président Alain Daniel Sopo, toi sagidela. Merci. Wako njimuku shoke bikola, njimuku keba bikola. Matuko nyinga tano bako kuhita. Na ngomzami wenshi rusa ngakuechi. Anamu njimuku hete legi mwaka mituenza kwa kumdongamo. Bwani tulesha bana betu chitaka na mumunyingu nchini. Eyo toi sagidela kujibana betu bonso batulonda miaba yonsu. Ni batu batuela menshi wakutwambuluisha. Wetu hao jina jani Frank Chola. Njimufwa tuji wakalanda musenga wa binji jimbi mubitachi wa dipoku njimuditunga dia kongo wa mungalata nanga mukasai njimwenza tujombetu mutuipa chiletu kuzanjika nyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba kumanyangana baluba bonsu fakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tujombetu ndo kwambuluisha baluba bonsu badi bamwangala kabuloba bujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhomoyi kwetu kundela kwetu nkukasai mu province wa Kasai kakudibitala bijanza kusama province udi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine di 15 mubito fa bisatu Kasai Oriental Lomami ni Sankuru badi mom bwabia falukama makumi chitema ni mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama fer malakit kaji badi mu province eu mbalanda bafela bachaye bena kongu bonsu kubulanda bwabo byonso ebi mbifumina kubulombo di bubi bwakale lukota ni kubenga kumweka kwa mbongu kibwalukai bena Kasai mbamwangala mundonga muyetu tujitwakula bwakutanta kwa bena ntanda nensombelu mwimpe mukasai mutoke Kasai kakudibitala bijanza kusama katofaketu kabuloba kadika yamvula kengelela njingenza documentaire ndonga muya ngika jilu ya kwetu bya kuseka sendema ngumu anyi maluba umwakulu wa kujibela chiluba cha bankambwa malongesha mumanai mianda ya lelu anyi mapya mianda kabu idiyenzeka kwetu Frank Chola wetu ntujomba twahaluntandala mu YouTube tudidishinga ni jikwachisha dienu Frank Chola wetu ntujomba tujitukumwila mu Kasai Oriental bonsu famu bwakuzanjika kwetu kakujiminyi mwamba baluma mwamba bakaji Frank Chola wetu bonsu.